Hari ikibazo gikomeje kwibazwa n'abantu benshi muri Afrika no ku rwego mpuzamahanga. Ni gute buri gihe iyo havuzwe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaso menshi ahita yerekezwa ku Rwanda? Ese koko u Rwanda nirwo ntandaro y'ibibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi muri kariya karere, cyangwa hari indi shusho y'ukuri abantu benshi batabona? Iki kibazo cyongeye kubyuka nyuma y'uko Human Rights Watch ishyize hanze raporo ndende y'impapuro 78 ivuga ku bikorwa by'icarubozo, ifungwa rinyuranyije n'amategeko, kwinjiza abantu mu gisirikare ku ngufu ndetse n'ubwicanyi bivugwa ko byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo n'umutwe wa M23 hamwe n'ingabo z'u Rwanda. Ariko ikibazo cyahise kivuka n'iki? Ese Human Rights Watch ifite ibimenyetso simusiga bihagije byo gushinja u Rwanda, cyangwa n'indi raporo ishobora kongera impaka nk'izabaye mu myaka yashize? Icyatangaje benshi nuko igisubizo cya guverinoma y'u Rwanda kitabaye uguhakana gusa, ahubwo cyagiye kure, gishinja Human Rights Watch gukora raporo zibogamye, gukoresha amakuru atuzuye ndetse no gushyira imbere imyanzuro mbere y'uko iperereza ryuzura. Ariko si ibyo gusa, mu by'ukuri iyi raporo yafunguye urundi rugamba rutari urw'amasasu, n'urugamba rw'amakuru, rw'ibimenyetso, rw'ukuri n'ibirego. Kandi nk'uko tugiye kubibona, impande zombi zirimo gutanga ibisobanuro bitandukanye cyane ku byabereye muri Kongo. Ku wa 10 Kamena 2026 Human Rights Watch yasohoye raporo yayo yiswe Death Was Everywhere. Ni umutwe ubwawo ushobora guhita ushyira umuntu mu mwanzuro ko habaye ibikorwa bikomeye cyane byibasira uburenganzira bwa muntu. Muri iyo raporo Human Rights Watch yavuze ko yakoze ubushakashatsi ku bikorwa byabereye mu burasirazuba bwa Kongo, aho yagaragaje ibyo yise ubwicanyi, ifungwa rinyuranyije n'amategeko, ibikorwa byo gufata abantu ku ngufu no kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato. Raporo kandi yahuje ibikorwa bya M23 n'ingabo z'u Rwanda ku rwego rukomeye, mu buryo bamwe bahise bavuga ko yasize ishusho igaragaza ko ari ibintu bikorera hamwe. Ariko si Human Rights Watch yavuze iki koko? Uyu muryango uvuga ko wakusanyije ubuhamya butandukanye bw'abantu bavuga ko babonye cyangwa bahuye n'ingaruka z'ibi bikorwa. Wavuze kandi ko wakoresheje amashusho yafashwe na satelite, amashusho ya video ndetse n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga mu kugerageza gusobanukirwa ibyabereye muri kariya karere. Nyamara hari ikintu cyahise gikurura impaka. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko muri raporo yose nta hantu hagaragazwa ibimenyetso bifatika bishobora kwemeza ibyo birego mu buryo budashidikanywaho. Ibi byatumye ikibazo kiba kinini kurushaho. Ese niki Human Rights Watch ishingiraho? Ese ibimenyetso byayo birahagije cyangwa hari ibyo itabashije kugenzura? Mu gisubizo cyatanzwe na Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yavuze ko ikibazo atari raporo imwe gusa, ahubwo ko hari uburyo Human Rights Watch imaze imyaka myinshi ikoresha ku Rwanda. Macron yavuze ko uyu muryango ukunze gukoresha amakuru atatangazwa cyangwa adatangaza inkomoko yayo, ugakora raporo udafite ibimenyetso bihagije, kandi rimwe na rimwe ugatanga imyanzuro mbere y'uko habaho iperereza ryuzuye. Icyo gitekerezo cyahise gitera impaka kuko Human Rights Watch ari umwe mu miryango mpuzamahanga ifite izina rikomeye mu gukurikirana ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ariko u Rwanda rwo ruvuga ko ibyo bituma ikibazo kiba igikomeye kurushaho. Kubera iki? Kubera ko raporo nk'izi zishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu, ku bayobozi ndetse no ku mubano mpuzamahanga. Ariko hari ikindi gice abantu benshi batahise batindaho cyangwa batahise bibandaho. Muri iyo raporo ubwayo Human Rights Watch yemera ko ingabo za Kongo FRDC zikorana n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro, harimo FDLR na Wazalendo. Iyi ngingo niyo guverinoma y'u Rwanda yahise ifata nk'ikimenyetso cyerekana ibyo yita ukubogama kwa Human Rights Watch, kubera ko u Rwanda rumaze imyaka myinshi ruvuga ko ikibazo nyamukuru mu burasirazuba bwa Kongo ari FDLR. FDLR ni umutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ndetse n'abawukomokaho. U Rwanda rumaze igihe ruvuga ko uyu mutwe ukomeje guteza umutekano muke ku mupaka warwo.
icyo Kigali ivuga nuko bidashoboka gusobanura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo wirengagije uruhare rwa FDLR. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: niba Human Rights Watch yemera ko FDLR ikorana na FRDC ndetse ikabifashwa na leta ya Kongo nk'uko raporo bivuga, ni ukubera iki iyi ngingo itahawe umwanya munini nk'uko iyi raporo yahaye umwanya munini M23 n'u Rwanda? Iki nicyo kibazo cy'ingenzi kiri hagati y'impande zombi. Ku ruhande rwa Human Rights Watch bishoboka ko bavuga ko raporo yayigamije gukurikirana ibikorwa runaka byabereye ahantu runaka. Ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko guhitamo icyo usuzuma n'icyo udasuzuma bishobora gutuma habaho ishusho ituzuye y'ikibazo. Nyamara hari ikindi gice cyakuruye impaka zikomeye kurushaho. Human Rights Watch yavuze ko yakoresheje amashusho ya satelite agaragaza ibimeze nk'imva rusange, ariko iyo ugeze mu migereka ya raporo hagaragaramo amagambo avuga ko ayo mashusho ashobora gusa n'imva ariko ko bitashoboye kwemezwa neza. Ni ukuvuga ko nta gucukumbura, nta suzuma ry'abahanga mu bugenzacyaha ndetse nta suzuma ry'imibiri ryabaye. Aha niho guverinoma y'u Rwanda ivuga ko ikibazo kiri, kuko ku ruhande rumwe raporo itanga umutwe uvuga ko habaye ibikorwa bikomeye, ariko ku rundi ruhande ikemera ko hari byinshi itabashije kwemeza. Ibi byatumye Kigali ivuga ko raporo isa n'itangaza imyanzuro mbere y'uko ibimenyetso byuzura. Ariko se ibyo Human Rights Watch yabikoreye iki? Nta gisubizo cyuzuye kuri iki kibazo. Gusa uyu muryango usanzwe uvuga ko mu bihe byinshi by'intambara no mu duce tutagerwamo n'abashakashatsi ubuhamya bw'abaturage ndetse n'ikoranabuhanga biba ari ingenzi mu gushaka ukuri. Nyamara nubwo bimeze gutyo impaka zikomeza kuba nyinshi, hari ikindi kintu cyagarutsweho cyane. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko nta mushakashatsi wa Human Rights Watch wageze ahavugwa muri raporo. Niba ibyo ari ukuri, bisobanuye ko ubushakashatsi bwose bwashingiraga ku buhamya n'andi makuru yakusanyirijwe kure y'aho ibintu byabereye. Ibyo nabyo byatumye bamwe bibaza niba byaba bihagije mu gutanga imyanzuro ikomeye nk'iyo. Ariko ibyo si byo gusa. U Rwanda rwagarutse no ku kibazo cy'ibihano. Muri raporo Human Rights Watch yasabye ko hari abayobozi bakurikiranwa ndetse hagafatwa ibihano ku bantu bamwe. Kigali ivuga ko bidakwiye ko umuntu asabirwa ibihano ashingiye ku buhamya butatangajwe na ba nyirabwo kandi butaragenzuwe n'urwego rwigenga. Iki ni ikibazo gikomeye kuko kigaruka ku ihame ry'ubutabera mpuzamahanga. Ese umuntu ashobora guhanwa hashingiwe ku makuru ataragenzuye mu buryo bwose bushoboka, cyangwa hari igihe amakuru aharaba ahagije kugira ngo habeho igikorwa cya politike cyangwa diplomasi? Ibi ni bimwe mu bibazo bikomeje kuganirwaho. Nyamara hari ikindi gice gitangaje. Ntabwo u Rwanda ari rwo rwonyine rwanenze Human Rights Watch. Muri Gicurasi 2026 AFC M23 nayo yasohoye itangazo ryamagana indi raporo yari yashyizwe hanze n'uyu muryango. AFC M23 yavuze ko Human Rights Watch yirengagiza ibikorwa by'imitwe ifatanya na FRDC cyane cyane Wazalendo na FDLR. Yavuze kandi ko ibyo bituma raporo zayo zitakaza icyizere. Ibi bivuze ko ubu Human Rights Watch iri kunengwa n'impande ebyiri zitandukanye zifitanye amakimbirane. Ku ruhande rumwe hari guverinoma y'u Rwanda, ku rundi ruhande hari AFC M23. Ariko ikibazo gisigaye ni iki: ese Human Rights Watch yaba koko ikora raporo zibogamye nk'uko ishinjwa, cyangwa nuko raporo zayo zibabaza ababa bagaragaraho amakosa? Iki ni ikibazo kigoye gusubiza kuko buri ruhande rufite impamvu zarwo, ariko hari amateka atuma impinduka zirushaho gukomera. Muri 2017 Human Rights Watch yasohoye raporo yavugaga ko hari abaturage benshi bishwe mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nyuma y'imyaka, komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yavuze ko bamwe mu bantu Human Rights Watch yari yaratangaje ko bishwe bari bakiri bazima. Iyi ngingo niyo guverinoma y'u Rwanda ikoresha nk'urugero rwo kwerekana ko uyu muryango ushobora gukora amakosa akomeye. Ariko abashyigikira Human Rights Watch bavuga ko nta muryango cyangwa urwego rutabasha gukora amakosa, kandi ko ikintu cy'ingenzi ari ugukomeza gukora iperereza ryigenga.
aha niho tugera ku ntego nyamukuru y'iki kibazo. Intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari ikibazo cyoroshye. Hari FRDC, hari M23, hari FDLR, hari Wazalendo, hari abacancuro b'abanyamahanga, hari inyungu za politiki, hari inyungu z'umutekano, hari inyungu z'ubukungu, kandi buri ruhande rufite inkuru yarwo. Niyo mpamvu raporo iyo ari yo yose isohowe ihita itera impaka, kuko abantu benshi bahita bibaza niba ibivugwa byose ari ukuri cyangwa niba hari igice cy'ukuri cyasigaye inyuma. Icyakora nubwo impaka zikomeje, hari ikintu impande nyinshi zisa nizemeranyaho, nuko amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo adashobora kuboneka binyuze mu ntambara gusa. Niyo mpamvu u Rwanda rukomeje kugaragaza amasezerano ya Washington nk'inzira ishobora gufasha mu gushaka igisubizo kirambye. Aya masezerano agarukwaho nk'uburyo bwo gushimangira ubufatanye, gukemura ibibazo by'umutekano no kugabanya amakimbirane amaze imyaka myinshi. Ariko se ayo masezerano azatanga umusaruro? Ese impande zose zizayubahiriza? Ese ikibazo cya FDLR kizakemuka? Ese Human Rights Watch izakomeza gushyira hanze raporo nk'izi? Ese raporo nk'iyi izahindura uko amahanga areba amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo? Ibi byose ni ibibazo bitabonerwa ibisubizo, ariko ikigaragara ni uko intambara yo muri Kongo itakiri urugamba rw'imbunda gusa, yahindutse urugamba rw'amakuru, urugamba rw'ibimenyetso, urugamba rwo kugenzura inkuru isi yumva. Kandi muri uru rugamba buri ruhande rushaka ko isi yemera ukuri kwarwo. Ikibazo gisigaye rero ni iki? Mu gihe Human Rights Watch ivuga ko ifite ibimenyetso by'ibibazo bikomeye by'uburenganzira bwa muntu, u Rwanda rukavuga ko ibyo bimenyetso bidahagije, kandi ko ikibazo nyamukuru ari FDLR n'ubufasha ihabwa na Kinshasa, n'uruhe ruhande rwegereye ukuri kurusha urundi? Ese amahanga azakomeza kureba ikibazo cya Kongo mu ndorerwamo imwe gusa, cyangwa azatangira kureba n'ibindi bice by'iyi nkuru bikomeje kuvugwa n'ababogamiye ku Rwanda? Andika igitekerezo cyawe muri comments. Ese wowe ubona iki aricyo kibazo nyamukuru gituma amahoro ataboneka mu burasirazuba bwa Kongo? Ese ubundi ninde ukwiye kubazwa inshingano nyinshi kurusha abandi muri aya makimbirane amaze imyaka myinshi avugisha benshi? Mu gihe u Rwanda rwasubije iyi raporo ya Human Rights Watch nk'uko tubigarutseho, yamagana iyi raporo, ndagira ngo mbateguze mbararikire kubagezaho iyi raporo yose mu buryo burambuye, aho turahera ku mugoroba w'uyu munsi tukabagezaho igice cya mbere mu bice bitanu, kuko ni inkuru ndende, ndacamo ibice nayirikodinze mu masaha agera muri 2:20. Ndagenda mbagezaho igice kimwe kimwe, ariko raporo yose muze kuyikurikira kugeza ku musozo. Nzagenda mbagezaho rero raporo buri munsi, mbagezaho igice kimwe kimwe. Uzakurikire Pilot News TV kugira ngo umenye ibyavuzwe byose muri raporo. Ni raporo ya page 78 nk'uko byagarutsweho muri iyi nkuru twabagejeje uyu munsi. Iyi raporo rero tukaba turi butangire kuyibagezaho ni mugoroba saa 12. Igice cya mbere ndaza kukibagezaho cy'i raporo, tugakomeza kubana kugira ngo mubashe kumva byose, mubashe gusobanukirwa iyi raporo neza ibyivuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ndabakunda cyane. Naha ni mugoroba saa 12 mu gice cya mbere. Naha amakuru yo naha mukanya yandi.